रायगढ़ जिला कंधारा ब्लॉक अंतर्गत बड़चंपिया ग्राम में कुमार पूर्णिमा अवसर में गौरी पूर्णिमा पूजा बा नंदी को आह्वान कर 7 दिन धरी पूजा कर पूजा परिवार व ग्रामर मंगल कामना करने सहित भाईचारा बजाय रखा भली पारंपरिक पूजार्चना कर ग्रामर महिला माने मिसी गीत गाई था सहित ग्रामर महिला पूजक पूजा कार्य तुलाइबा सह विभिन्न प्रकार पिठा फल पुष्प दे पूजा करा जाए। ଏହି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜକ ଭାବେ ବଡ଼ଚମ୍ପିଆ ଗ୍ରାମର ରାଜାରାଓ ମୁର୍ତ୍ତୁକା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଙ୍କିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କୁନି ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ସୁଜାତା ତୁଳ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କାମେଶ୍ୱର ମାଣ୍ଡାଙ୍ଗୀ ଓ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳ ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବା ନେଇ ଆୟୋଜକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଅଛି। रायगढ़ जिला प्रतिनिधि मनोज कुमार नालांग रिपोर्ट उज्जवल ओडिशा न्यूज।